Mumkinsa چی با خب دامن میشه انشالله پنجشنبه یک کلیپ شکایتی یکی بادور کردیم بادوری قد شالا کو قدی و هر چون قد جای کلیپ کردیم میبره روز نزدیک و با در کانال خودم پیشروی ام پی 3 با هم کارمون ام پی 3 شپاک ام پی 3 شپاک میکنیم اکا استودیومون انیخ کنیم بطل چه گذراندی با خدت کیفیت خدا گرفتیم 100% با خدت رفتی مقصد بریدی یا بایدادی خیلی هم چیزی که مقصد اصلاحی داده بود چیزی که دگاور داده بود اونجا رفتم کدومش اومدم باتل کدوم اومدم مقصد دیگه چی کیفیت داره کنم کنکریت نرفتم باتل کدوم اومدم 100% تیارید بده یا که نیم شه گفته نه که با смотря соперника میبینی کی چیکو کاگه چیکو اخی соперник میشود تا برای هیچ نمیدونی نه که خیلی باتل نمیزنم اخی ما عشقی میخوام میگردم نه که باتل خاطی کالیون کدا بودی او ایرا زورترک بود با فکر ما خیلی ممکن پیر شدیم با چند سال گذشت بعد کالیون باید با قوت نسبتی با دیگه خیلی تیاری دیده بودم مقصد دیگه خیلی قوه صرف کرد نه امی بیدانی قوه شروع صرف کردیم امی بی برچن کالیون نیسته گفتنی حکما هم گفتم میتونم که در اندرگراوند در باتل کارلیون ما در قینتر بده زدنش چیم امی بی را کلی من نزدم ولی سودیو چیزی بگن نه که خیلی باتل ایلی بای باتل بمینه نمیشه قینه او هردش قین کنکریت تیاری دیدم امی ویدیو سودیو کی میبره که مقصد کی برید کی نبرید گفتم نمیدونم سنا شریف میدونم با فکرم که امروز روزای نزدیک انیق میشه اوج پرید کی بود سودیو تو لیرو ابدا سلیم اگر علیش تن کنه با علیش نه علیش نمیکنه باید علیش نکنه کدام سودیو شد تو ویبر کدام باید مقصد ای دگاور چیز نکنه یگان جای دگاوری موز باید یک میل جداش یاشیب کشیدگی نیسته برای اون باید سودیو علیش نشود اشیب کنه شو شیدا کو 3-4 بار وقت شالیشی نه این چیزا وجه من چی نیستن من نمیتونم برای وقتی او رازبور کنم که ارگانیزاتور بخوام امروز میتونستم باتلا کدا ما اصلا 5 دکبر گفتن 10 دکبر گفتن اکتبر دا گفتن اول این خیلی نشید چیکار کنیم تقدیر سامالیاتونا بدن را چند بار خدا دیدی که راپور رفتیم حتمی چیز رئیسمون او یگان کارگری راپور نیست که لیش نیست سامالیات قطعی ما را بگیره بیاره برا این چیزا را ما بدیل نگرفتم خب روسیه رفتن تا پیتر در رفتن یک آواری شدن گفتن که خیب کردی استایرالی اون ناتوری بوده که خیب کردین چخیت برای مردن و پردن آواری چه خیب میکنی آزی همه کار همه کدام میکنم گرانیت خیلی گذشته گیب وقت چون ما میفهمن میدونن و ما در خیب حیات دما خیب در پریم کارگی نیستم ما خودش خیب ما گسنیم ما خودش کاروشیده گیب بنامی الله ما به عقل میخزم میگم که ما هر یک کدیم خیلی اگر نکرده باشی سومره میکنی یک تقدیر الهیه قدیما اون خودم بود ویدیو رو اگر دیده باشین یکی گپای بافتم خیلی میگن که برای خیپی باتلی رایدرشون هم سیرا کشتن همین کارا کردین آخی ما در باتل سوما گرفتگی ما در خیپ چی در کارای ما اون مومن در رای جانم زندگیمون خونگیمون ما در کار نیست با خیپ اون کاز کشتن یا خیپ اون کاز در قوشیدن و خیپ در بازی کردن ما رپ عشق میخونم اون رپ عشق براوا نروا مخلصان قاطیم بستن بس اتاق خیپی شون رای در کشتن ما در چی دوزیم چی در کار ای باتل برای سوم رفته بودی مثال نگاه که براتم ما سوما گرفتم правильно ما договор دارم ما договори ما دانسته که در بین آینده خیپشون رایدر میاد تو باید او خیپای بکشی بچی راه باشه در договори ما هیچ چیز نیست سوما میتونن میگن خیر روز باتلای میای باتل تا میکنیم ما میگم خوب شده گاب نیست رئیس میرم باتل میکنم اتاک آواریا میشود در بین یگان نیدرازومنی میشود یا خچون میشون یا خیپ شما خیپی را میدونید فهمیدید یا چون در بین اوج میگیرن کی میدونید دمو پشکی باتلی شون رای در سند میسوزونم یا کی میدونید شون فری استایل میخونم یا کی میدونید که راوندوی رایدر در کانال رایدر میبره هیچ کانال میدونید که این چیزا را بعد شما میخیال میکنید پشکی نقشه کشیدگی آدمو هم خیلی اوضاع شد که امی چیز خیپ شدگی ما سوما گرفتم رفتم باتل ما کردم برای سوم رفتم مخلصو به سوم نمیبره اومدم نه مقصد همونجا تو مثال چه مطلب بفهمونم برای سوم باتل کرد یا که چیستا برای مخلصا این سوال تو گره نیلگی چی نه برای سوم کرد یا برای مخلصا هیچ خیلی سواله برای که باتل ده همین سوالا دادگی ایتا که تو برای سوم برای ما میکنی برای مخلصا برای سوم
барои сум мекуниш. Значит ки ман ҳам барои мухлис мекунам, ҳам барои сум мекунам. Ака во набоша барнома бефоида ҳай. Ҳамин тамошобӣ надошта бошӣ ҳеч кам пулат наметав, фаҳмидӣ? Значит ҳам комментариҳо да менависанд ки ҳамин одам батлмон, у батл мемона конкретно мебарои батл мекунӣ. Не хеле и саволе ки ту додӣ ки ту барои сум омадӣ ё барои чӣ? ҳозир духтур бе суму колат намекунам. Беё махшуб фаҳмондам ка ҳозир батлеро ду қисм шудагиянд мақсад. Ин ҳозир батлеҳое ҳастанд ки просто мераванд батл мекунанд барои репа пеш бурдан. Батлерое ҳастанд ки просто барои сум батл мекунанд. Ва уже 3 бор батл кардагиянд, дига батл дар коршон нест, барои ки мухлисша гирифт бахча. Ҳозир мухлис бахча дора мухлис, ҳама одам барои пешравии реп батл намекунанд. Ӯ просто барои мақсад сум батл мекунад. Шумо барои кам таракам шуда батли шумо чихе ауҷ гирифт ку ауҷ буда ками зинда кардани реперо буда. Ҳамин батл зинда кардани реперо. Ҳамин батла хостад барои ҳами хестани ҳами кам таракам боша репа пеш бурдан буд ё ки чиста сум. Ты чӣ гуфтаст? Нигоҳ ки вақте ки тра батл меган бародарҷон ту батл мебирой, ту бояд мегӯӣ ки ҳо ман батл мебирам, мисоло мегане чанд пул. Тра намеган ки ту барои мухлис бе сум мебирой ё ки ти хеле во тра медонам ҷо ту чӣ тари гап мезани хати во фаҳмидӣ? Ин хеле тема вақте меганан гонорар чанд қай, условия чанд қай, чақчақ чанд қай, ту дар он байни батл як бор мухлисом бугӯ, уже худаш барои мухлисо мешава. Хитсан вақте ки ту сум мегирӣ уже отдельни кори тай бюджет тай любой мухлиси трани кор мекунад, даход дора ва урани мехоҳад ки ту даход биёвӣ сум биёвӣ, фаҳмидӣ? Урани намефорад ки ту як сарканда бошӣ мақсад дар пеши дигаро. урани мехоҳад ки ту пул кор кунӣ, барои ки мухлиси ту пешравитра мехоҳад, репи хушрӯитра мехоҳад, значит клипи хушрӯитра мехоҳад, даходи хушрӯитра мехоҳад, ҳар як чизра хушрӯвак мехоҳад. Барои чӣ мегӯмад? Барои ин ҳам мегӯмад ки тамошобӣ надошта бошӣ, суми калонат наметан. Фаҳмидӣ? Ман вақте гаштам гуфтам ки ҳама қасум биёрем батл мекунем. Ҳамҷа дангал гуфтам шумо. Ҳама гуфт ки зиёд гуфтӣ. Маслиҳатҳо мухати ҳам одам пахт охи. Хит кардӣ мухлис просто комментария мекунад, дастгирид мекунад, мега пешравита мехоҳам. Кисаи да чизи да ҳама вақт мехоҳад ки сум чанд қайд аст, ду баробар зиёд биёва кам не. Барои ки мухлиси ту ӯ мефораш ки тра думадам ба машини нав бинам, ба чизи нав. Комерихчан? Хоб ман ҷавоб гирифтам. Батл ҳаста бо ягон батли нав ё ки дига батл намекунӣ? Не, намекунам дига батл. Тамом батл. Ҳамин рӯз бад ёдӣ набуд стористона дидам райдер паминат кардагиятон мега ки батла тамошо кардам биридам ҳозир автомат қад райдер созай чи? Ман райдер қади вақт хеле конкретно дем мо дар клуб соседем ҳамсоям қади райдера мерам ҷо мебинамаш иҷа ҳамия хе вақт мебинам вохӯрӣ мекунем. Яки судиёҳо бигӯянд ки раллик не эмиби биридай қабул мекунӣ? Ман розӣ намешам агар ман бигӯям ки ту бой додӣ ё ки исуса нито кардӣ безеб кардӣ, барои ки ман хай рафтан ман ба назар бигирам хуб мешава азоб ранги ман чапа мешавам гап дар сарат бимона бо хубе охи баъди ӯ гап мисра дар сарат бимона и уже ту дар як давлат тайхидаш. Хуб значит ки судиё ҳозир раллик эмиби бирид биган? Не, ман просто аз судиё розӣ намешад дига. Не, ман хай розӣ меша ягон чизи розӣ биша важни нест не ки ман як гап мегӯям ки просто агар ба назар бигиран рафтан мақсадам нагла рафтан ман охи мехези як хона суруката мегири мебирам мерай ку ба даҳан осон амёра ба назар бигиран хуб мешава. Мара победитель мебарон, эмибира победитель мебарон, ӯ мардакам дастоини баромад кард. Ман ягон лезид намекунам, ягон чӣ намегӯм. Просто ягон судия ҳам габи ганда ҳам га ман ҳазор аҳмад мегӯм. Сар беҳтарин мешавад. Бош якам. Агар мисол бигӯям ту дар минус натонисти и хе накардӣ, ӯ хе накардӣ. Хуб, ака ам барнома да дидем ки Шон МС нагуфтаг мненияш ча. Баъд Мариоро овардем, Марио гуфт ки мненияш ама да гуфтагия. Хати Шон сози ту да гуфтагия ки ки бирид ки набирид? На гуфтай намега ба фикри ман. Чӣ намега? Як бор занг бизанем пирсемиш. Марио қад занг бизадем гуфт ки мегум тон гуфт ки оли шав занг мезанем мегум тон шав шид дига мо аёдмон биромад зангиш бизанем как раз ҳозир бега ҳай бия бор зангиш бизанем чиста пирсиш мнения ҳамуро ҳам пирс ку ки мега кира вибир мекуна. Охи ман чихе нагуфтаиш просто мегӯй ки акай Шаҳбоз ҳами батла ма биридим ё набиридим
чиста марда ки бойдо да бошман бугу ки бойдоди брида бошман бугу бойдоди бриди мақсад бехафагӣ ку кира мега мада интерес нишуд агар фикри ҳама одам ки мақсад ҳам шумо шогирд ака шабозе не будам биди ҳозир нести чӣ хеле шогирдӣ бидӣ ҳозир нести шогирд будам ки худаш намедониш ман шогирд шум мухлис баъд хайна мухлис шогирдаш бидӣ барои ҳамин интерес не ку кадомта вибр ҳардамонда хубиш расидаги мақсад на занг зад тасафрин шуд кард ки занг зад ҳавои сози хубӣ Созира. меша куҷодаи Xonanda. чига хонагиҳо созан зиндагӣ ҳама хубай Shukriya, tashkil so'zing. мешава ин мара деона доран ки ака шабоз тағоир або пирс ки бридай батли шумода маҷбурум кардан ҳамиҷада занг задам гуфтум пирсам ки брида он батла тамошо кардӣ накардӣ Европро. мо ҳам европро даем намегӯм ненета таға Bayağı studio решакан хурашка ма мегум. Мада кода миконеша. Бахыр дил жигар махунам. Ҳар бриде нича. гап нест ака ничия хоб салом хоб ничия мега не нешаме и просто мисол медон чӣ хеле ёзи агар ура бига мисол некрасива мешава ки ягон мухлис чордона мухлиси ма ягон гап ака шабоза мерасам агар мара бига мегам шогирд чиз накард барои ҳамин бояд гаранг накунем фаҳмидӣ шумо бояд натури судёра кубрем қафем бигин ёфтаин гарени нито меша судёра меқафем хачи ба ёда нито намешида судё нито мешида ё судя нестан ё просто ё судя нестан чӣ хеле ки агзара меқапӣ мегӯ ки батла ки бири мега ки охай ин мардакор агзар нестан ё ҳар яч канал доран каналошон айман иманда зиёда подписчикошон чихе ё мепирсонай а у судёра вақте ки мо пирсидем брем куина дух кунена судё пирсен якайс надани то чӣ ба иш нито намешида ишу қанито намеша баро ки фикри судя важнияй ту дидиам батла айвал то охир шади не чанқа шади короче мумкин як соат як 40-50 минут тамошо кардам худаш ҳамон қайю як соат чанд минут як соат 2 минут короче я раунд ду раунди MB-ра тамошо кардагим я раунди шуморо баъд худат не та бугу та мисол бё давай барандо мепурсем ки бри мада пешай батл оли батл нашда гуфта будем ки рали ту и маъноиро дорад ки ту мара ҳо ҳурмат мекунӣ ҳазор раҳмат не ки тайяруи батл бугу худ нагла гап зад ту чиз наша ту нагу ки тошто ма хафа мешам ту нагла бугу ки брит ки не чихе у ина компот уна компот ёш нафори туда мада шовош нафори шовош плагиат буд мақсад ман намегум ки вообще безебка ина ма рада 2013 14 15 16 то абдара плагиатишон мс мегуфтан ҳам плагиати яъни хушрӯ истифодаш бурдан дар кор хитса чӣ кори кард накард я саҳнаи хушрӯ нишонаш дод мисол чӣ ба эмиби победител не ма победител барое ки ма пешакӣ гуфта будам дисое ки ҳардатон хонда будем баётон аста ман дисотон та уҷам чиз кади уже ай пресс-конференсия ва дис пресс-конференсиятон ауха кор нагирифтам дисое ки ҳардат хонден амн дисо ма фақат мегуфтам ки агар ҳамихе кина ралик бридагиай баъд ки батл биромад вай минус дар девонаи бад кадагиай шовошам зуратлагиай ки бачаи хубай тамом мард нашодкада кор надорум бачаи хубай сағираи корош надорум оли ма гуфта касаки бояд тия савол дар цепочка шиди батл ма дига ғайри батли он кас дига нестам охи гуфтаистам ку ин тема буд нашидестар буд чи тамом буд киштем ова ира баъд синат шариф фал шуд хоб акас нат видео авол пирси ки тарҷумаи ҳол ма пирсо хӯя бача майли на ҳол пирси саломатиш хеле нигоҳ ку бая савол задем то биҷора рафтем то шонем сира рафтем занг ки аки бри охир қизилки барнома ҳамия мо мардако ку ҳозир нам чӣ хеле ки ма дар интерес неам тамошо бин дар интерес нея ку чӣ ҷавоби аниқ мега хуб мезгарем майли темаи батл мурдак ба фикри ма ки дига ами темаи батла то судио марам дига барнома намекунам то судио чизе гуфтаншона мезгарем ай пешравиё чин беғар зайно фити ки қатӣ ки мекунем шаҳлошон мекунем бо чӣ навигария ҳичи
هیچی خب میگو که از زندگی پرسیگه چی پرسم نه باطل نه پیشروی هیچی نباشه نمیپرسی просто شوخی میکنم اصلا نمیگاری داودا استودیو دایم استودیو چه بکشم ترک گفتم کنم پتری شاپنگ میکنم با یکم کلیپ چای سوال نخدم میکنم پارتام کانسر مون نمیدونم در قرقان نشیده یکی یک کامنت خوندم گفتن که کانسر نمیشه با واپشه نمیکنه کانسر حتی نمیخواد گاسودارست و اجازه داده نمیکنه وزارت اجازه چون نمیده بچه odam jam kadar možda neste mumkin است اگر نه کانسر میشوند ولی ببینم استودیا را چاپا کردیوز به استودیا گشتستی دیگه اگه استودیا دارم میرم بخونی کم استودیا بنه که خیلی کدامش اوسپت کنم میرم استودیا را دادم میکنی که مقصد که استودیا داوی کنی برای پوتاسار کنی میره لبو استودیا دا میخونی نه شبا یه روز نه روز شش استودیا میکنم خیلی بهترین پیشروی تو اجداد داریم ای همو باتل بو هم باتل دا یگم چهار مصرع شکی گره نخده دا مخبول شده گیم را بخون به غرض این مدل به غرض او یگم مصرع شکی ده اونا باشه اون را بخون با برنامه را جمع بس میکنیم میگم میام سوال همه کشمت سر میتم ای شما ما پول بگیریم در دستی مادر میتم گنره دوی نکش برای اوقاتی دگش رالی که خدا داده و خی نداده کانال ریپش فهمیدی؟ نمو قگپش این پریکولی نیست منطق داره چق داره فهمیدی؟ سپروس داره گفو شان میگه که ریپا باس کردم 2021 گای با فکرت باس میکنه یا نمیکنه؟ خطیش نزدیک ترکی این روی برنامه خیلی نمیپرسمش بایره چی؟ به سوال خیلی نمیشه به سوال تو ببریم یا ما میتونم که شب بزرگی برنامه هم دارم خیلی بو برنامه خیلی دا بتش برنامه تو برنامه ما دا فکر خطاب بگو وای خودش انی خیلی موجود بکنم باس میکنه خیلی بچه 12 سال سیتورا بدن آستانه 12 آها سیتورا گفتی یک دیگه باید میزد جایزه سپوریش در ابتجیش مورن همونجا بدن بارونا چی دادن سرمخلصترین رپر دادن راضی هستی با همون مقصد سرمخلصترین سال 2020 داخل فرق نداره سرمخلصترین رپر بارونا گفتن خیلی بعد گفتن مثال سال 2020 نه من نه کشون یکم چیزی کلیپی نکردیم که کانکریت نرفته باشه پرابیل بارون خود هپشتی عبدالرزاق هم باشه رفته کوخی پرسموتر نه بعد بسیار را تماشا کردیم آخه سرمخلصترین فقط در 2020 تا گفتگیه پولنی حدودی رپ گفتگی نیست مقصد روزی خیلی همراه موندگیان وام انالیتیکان ورا نمیدونن ما بکار نیست ما انالیتیکا کنیم مثال تماشا کنم خیلی کردی وقتی که 2020 گفتن که برام بسیار مخلص داره از نش تمام بسیار مخلص داشته خدشه عبدالرزاق خب بازار آمد که در برنامه من اشتراک کردی با فکرم برنامه رو خیلی تماشا بینم میگن که یو رازبور که سنچکو که سرکو کی متیاک چاق میگه که تو با پول دادن نمیرفتی نمیرفتم کانش نگیجو میرفتم فرام کن خیلی سوال بتم که مهمونی که میان خیلی با عذاب جواب بتاو با خیلی خدمت قبل مقصد که مهمونی برنامه ای نمیتونم ما مقصد سختی بعد قپیده برای همین خیلی رحمت که سوالمون جواب دادن رحمت شما را که تاخیش تماشا کردین داخل چی گفتن این مخلص دادن باشین زنده باشین سلامت باشین گردی هرچه تا برنامه های آینده کسی را که جای اکی رمضان در رالیک دیدن میخواین کامنت بنویسین ای مو اقرات کردن بنویسین که ما کی را بیاریم قچینم خیلی رازبور کنیم مادام گارین این برنامه فورید شما دیگه غریبات ریان سوال میرو پرو همارا بزرگ کرده زنده باشین